bayitulire muno mbwire buno bwa covid bayitu emploto zaitu zigenda maiso cyakandi aroho byetuhikireho takenzire muno abantu abatali bamemba kumanya cyonka twija ku bantu bamanyiso maisa mbwire tutali bahara tubaye tugeza aho no kufole kitebe cyaitu an international organization habwensonga yo kutina nti hano mu hanga Uganda aroho police nti bokuba no rwanirira abantu government etalika ku interferinga naiwe cyonka either mu byobuleme watori cyonka bo baroro ina abantu bayingi bataka ku surrounding with politics ekintu kibi cyekanga Uganda so tugeza kurora nti kitebe kinu tukifoira an international organization mbwire butali bwahara tukasaba tujja kugaruka hamwe natunihina tujja kugaruka hamwe wire butali bwahara then tubenti hano singa abenda kutahirira kubanga nicyo tubulire tubakwenda kutunga bamemba baitu babatonde mu abantu abakweserekamu in order to create divisions kenyuma kukibayire na ile good thing is nti kitebe kino kina bamemba baache bitwasomeseze rabamanyira omugaso nabiki betukora hansonga za bunyoro ekikusingira kimu kuba kikuru is tukatwala ensonga za bunyoro mu koti ezahukaine na hati mu koti za hero nazo era tukitwalayo ere kirungi tukunihira kugarukwamu ubwire butali bwahara maybe December yo nambere abwero tufunire kugarukwamu uko nambere iterere nduru mu koti zensi yona so abamemba bayita bakuliriza tuyina orubimbi twabagambire bakole ero rubimbi oro ne tukurubatira na hati tukwetaga mutabyama kubanga nimushobora kucwa omuhini amayinuka abanyanuka baganga ebindi bikaramundu kubanga itwe we are not an arm of government which is nyoti nkwenda government yoba president hapo muri mu manyamanye do viko no I'm not a politician, the president is a politician. We are saying to kuhababira government yihanga Uganda bukutekaho butali bwinganizo bunyoro